Bokajan LA Kaparlo Lakhain ko raisi Borjan MSC constituency mate Borjan Moja angkang Karbianglong pen Nagaland akoyalong kido New Balijan Khanbasti sector Sialong pineda por phaner keba por malompen aron repen hembrit kachikimpen kido bangtar tumaphan hembrit kipiasai kidung Karbianglong pen Nagaland ahoy Balijan Khanbasti along kidamtang pen nangana ningkan pen aron repen longle cheraisi a hemare chikimsi nangdot haklo Bangso jok aron repen kido adimalongan hemrit ki priya aphan Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hangahin pen hukum piponsi kidamtang mati jonga chik luangbong hong ni an lahorijan dudu kolonialong aron repen kido tumaphan a hemarit pripon edlo Lason thot si pinile thota Karbianglong Autonomous Council Revenue Asaikam Secretariat DC SP Bokajan SDO Civil Police CRPF lapen kaprek asaikam atum chelangsi Khanbasti sector Sialong hem kipriya sai padupong Khanbasti along ke do kabdo kabe don pharo esira thomkebra priyan dulu bonta hum thomkebra priya bangke Guwahati High Court pen stay order ke do kogajok hum pharo esia bangke kipri ponja phansi siding bonlo lapen ahem kipri setami pripon bomlo Bangso hem kipri ahur halada ke do bom pinnangana ra tum thur paksi hem kipa prilong le deja phan bor ibonlo bonta police pen CRPF akera pen ajok puthot hem kipri siding bon thulonglo Laswa hut so look so dake doje angring dolo seta un an pen than pang samsi asai deng pon pen pini an phong thoma phong hem ke pi asai pachun pon News report long so daring tila pen Bokajan pen ananterang Karbianglong